Whaatala whātu talafola Radio Samoa le nei tai au ma lola soifua manuia alumaya o tala o le tai au. I tala tomua, ua fesilingia nei le maenga le soifua maloloina, pe ai se ana le whailo mai ai se tasi o no fuanga na asia e se case na whaamaonia le COVID. O laso na fin whaatala no ai se tasi o li i whaiata tifanga I longa I Amerika, Wade Williams I lungo tala le CNN, ma o lea whaatala noanga na ia tā ua I sa whaanofo e sea a o iai I New Zealand. O na sa ia asia se tasi o spa au kilani, ma o lea spa whaato atu ua le case ua whaamaonia le COVID. Spa le nei ele I whailo mai no fuanga na asia cases ua whaamaonia, pei ona masani ele soifo maloloina I community cases. E ui la o loo vi ia e lea li I mai Amerika le leo le system a New Zealand, ma le vave o na fesota I atu sui o mtanga luenga I le tatau o na vave whaanofo I sea. Pe ta el fesili o sawai I le whaatala noanga le nei. Pe ai sea lava o le whailo mai ai mo le sila fia e le atunuu, ai maise, o lea e whailo le tele o isi pisinisi. A ai, pe fia la nisi pisinisi whaapea. Tali ma le so upol soifua maloloina I tala le Herald, no fuanga uma e asia e cases e whaamaoni I tatono le atunuu, e leo no fuanga uma e whailo mai. Ma o se tasile neo no fuanga I le tali tonunga mtanga luenga, e le tatau na whailo whaalawa I tele. E le o sao a o ngā lo whaamua mua I tupe o whailo mai e le malo o le a whaamatu mai mo le toe whaaleleo a onga. O le tali tonunga leo le pule a onga ale na Tone Park I Porirua, Daryl Aim. Ua ia whailo I tala le News Hub. Ua mai ona tala noa mtanga luenga wa onga. E tusa male lele leo potu a onga ana Tone Park. Ma ua ia fesilingi a ia onga o lo whaamua mua le mtanga luenga. A o le fia ila lea pule a onga, la so nafi whailo mai il malo le whaamtu umai o le se lau wonus ful 5 miliona e whaalele iai a onga. Ma o le se lau tolus ful 2 miliona o lea vai ngā tupe o le a whaamanu ia ina ia onga le North Island. Lea e o atu I le fitu afe 5 se lau whanau a onga wa sau no le minstau a onga Chris Hipkins e manu iai. Vai ngole nei vai ngā tupe tele, 2.5 miliona e toi whaatele ai potu a onga I tolu au kilani. 2 miliona mo a onga I Bay of Plenty, se 2 miliona mo potu a onga foi Waikato, Gisborne, Otaki, Matai Tokirau, ma le 5 miliona fausi ai potu a onga whaavaitai me fesosoani whaatupula I o whana wa onga. O le so, whailo mai ele whaasoaini o le 2 miliona wa whaanganga mo a onga le South Island. Wa whaamanu ina te mai tai palemia Jacinda Ardern I se whailonga tau loa e o atu I le lua se lau se fulu a whetala New Zealand mai le University of Harvard I Amerika. Le nei whailonga o le aloa ia matu ina atu I palemia se sauninga whaapitoa o le a whaia online I le asa mua le masina fau. Se whailonga tupe a mana I ai le University se tangata I tuatasi, po o se whaala potopotonga ua te lelo na sao le whaalelei o le soifua tangata Amerika ma le lalolangi atoa. Sau noanga le so upol te mai tai palemia o se masani a Jacinda le te ena o le talia o whailonga tau o loa peta ai o le whailonga whaapitoa whailo mai o le a whaaliliu I se skola sipi ai tu inatu I se tangata New Zealand e alua ia o ngali University of Harvard e whao ngā. O nisi na whaamanu ina le nei whailonga tau o loa e au fiai Nelson Mandela ma le toa telo tangata I longa o te lelo latu sao ia Amerika ai mai se lava le whinaunga o avanoa tutusa. I se pepo whamtalanga o whailo ai e le University lo lato vi I o le taita inga le tamai tai palemia. E le ngata o le taita inga o New Zealand I taimi whainga tau le COVID. O so whainga na mali li waile toa telo tangata mo se lemi kalai estete tu sangata alu ai whaapea fianga si o manga mali o sone mai kasa o ona. O I lato wa uma na whaau uma University to tono New Zealand, ma o lo umia visa whai ngā luenga e ma whaiona ngā lulo I tono le atunuu, e leo ave I eisa whaamua mua le mālo I le taimile nei. Tali mai lea le Minister Immigration, Chris Whaafoi, I le fesilingi ai o le malo, I le leta ua fio nei tangata I lalo kulupu o lo ma whaiona toe vave Whaafoi mai I to tono le atunuu. Sau no fo ele Minister, o lo sila le malo I le tatau na whaapa leni o le pui o New Zealand mai le COVID, a o toe Whaafoi mai ei I lato o I whafo, a to ai ma le tau atia e o le tamau aingo le atunuu I tūtau ngā luenga, mo e ua le eini ngā luenga nei tau sanga. So tele wale mawhaiona toi fo I mai New Zealand sa ili ngā luenga ai, e ui o lea whaato a umona whaau umai a o ngai tono New Zealand, sa sia a inga ia tunu umamao pe ta ai tāpuni ane whai ngā malanga I le amatanga o le tausanga, le mawhai ai ona toi fo I mai, ona e le o I lalo le lisi o tangata o lo whaamua mua New Zealand, e toi vave wha fo I mai.
O visa nei o mia I lātou o whaalia le fia whaingoina o le post-study work visa, ma paule vaenga o whaamua mwele malo, e na o I lātou e o mia essential skills visa. O le vēso nei na whai solo te ele o atu se lau 5 tangata I initia, whaatatau lava I le ma whai ona to e vave fo I mai ini sila sa ili ngā luengai, ma o le asunga fu o le vēso fo, o lo fufu ai leisi solo te. Talatonunga I lātou nei, ua ngalo I le malo ni sila lo lātou sao I le fia tau sanga sa au mawai ni sila matotongi la fonga. Tala mula tai au, e o atu le fasa fulu tangata whai ngā luenga le University of Massey, o le ale ai ni ngā luenga. Vai asu nei whai lo mai le University le nei suinga, ma o I lātou nei e awa o ina whanau a onga, o lo a onga mai atu nuk mamau. O le a sui tūlanga le Kaplan International, se tasi o Pol Kalambe e ofo ina mai au nanga tau wa o onga, ngā luenga I lātou wa awhia, mai whaape o atu I le tolus fulu atu nuu, o lo wha o ngā ina lea Pol Kalambe. I se pepo whaamtalanga, o se suinga u whaia I le sawai pe I lalo whanau wa onga mai isi atu nuu wa iei nei, ma u whaamautino mai ai e Mike Shaw, le so upo le University, o se whainga whaapaanga ma le Kaplan, ina ia fe soani I tupe maua le University. Whaali ai le union lo tu mo tangata whai ngā luenga le University, le whaanoa noa to o tele wa awhia I le nei vaea. Telefonala Radio Samoa, manuia tele le nei tai au.